Ćao svima, ja sam Leona. Danas ćemo raditi tipove dece kada su u kazni. Krenimo. Prvi tip dece je koji lako podnosi kaznu. Zato što nije previše uz mobitele i to. Ja se malo tečkaram po kući i... O, šta si to uradila, Jenny? Oborila si mi i slomila vazonu koju sam dobila od moje sestre. Izvini, mama. Izvini, zaslužujem biti u kazni. Pa i biti ćeš u kazni, mlada damo. Što si mislila da nećeš? Ne, samo znam da ćeš me staviti. Nema veze. Izvini, nikada se više neće ponoviti. Idem učiti matematiku sada kada sam u kazni. Doslovno zato što je ovdje TV, a ona ovdje ispred TV-a stoji, izgleda kao da radi u inat, ono kao matematika, a TV. Ali nije, evo. Idemo učiti matematiku. 2 plus 2, 4. 3 plus 3, 6. Sljedeći tip učenika kada su u kazni, sljedeći tip dece kada je u kazni, je onaj tip koji nikako to ne podnosi. Znači, ludi. Ma Jenna, polomila si mi najdražu vaznu. Odmah u svoju sobu, u kazni si. Bez mobitela i bez TV-a i tableta. Da si odmah učila matematiku. Okej. Kako da izdržim? Kako da izdržim bez TV-a, bez mobitela? Joj, kako da izdržim bez tableta? Sljedeći tip dece kada su u kazni je onaj tip kojeg apsolutno nije briga i samo leži u krevetu kada treba da uči. Au! Ama Jenna, polomila si mi najdražu vaznu. Ok, izvini, mama. Odmah da si išla u sobu, u kazni si. Ok, mama. Koga briga šta mi je mama rekla? Idem ja da spavam. I kasnije kada mama uđe u sobu. Jenna, što to radiš? Trebala bi da učiš matematiku. Molim, mama? Evo, malo sam zaspala. Sljedeći tip je onaj tip koji se folira da je, ako je pao, folira se da je se povrijedio, samo da ne ode. Samo da ne ode u sobu i da ne uči matematiku. Ili bilo koji drugi predmet. Au, mama, kako sam se udarila. Polomila si mi vaznu. Mama, molim te, kako sam se udarila. Idi u kazni si, idi u svoju sobu, uči matematiku. Au, mama, kako me boli kopito. Mama, molim te, mama. Ok, idemo u bolnicu. Onda u bolnici ćete izliječiti. Ok, mama. I kada stignu u bolnicu, desi se ovo. Pustite me ovdje, idem kući na telefon, na laptop, na tablet. Sljedeći tip je onaj tip koji uvijek krši kaznu. Da. Ne znam kako to da objasnim, ali gledajte i shvatit ćete šta pričam. Au! Jenna, polomila si mi najdražu vaznu.
Mama, sorry. Nema sada sorry, Jenna. U kazni si. Idi u svoju sobu. Okej. I bez mobitela i tableta. Samo matematika. Okej, mama. Hihihihihi. Kakva matematika crna. Idem ja da uzmem malo svoj mobitel. Idem ja malo da uzmem svoj kompjuter da čačkam. Evo tastatura. Evo miš. Idem ja na Facebook. O moj Bože, kakva slika. O moj Bože, kako je divnu sliku izbacila Milica. Najbolja si, Milice. Wow, kako divna slika. Idemo dalje. Oh my god, kako je mogao izbaciti ovakvu sliku? Hashtag no hate, ali slika je onako glupa, znači. Zašto si se popeo na tu ogradu? Hoćeš li pasti sa te ograde? Idemo dalje. Znači, on se na slici bukvalno popeo na ogradu i stoji na visini od 5 metara. I kada mama uđe u sobu, oh my god, kako ti je ovakva slika dobra, preljepa. Hej, Jenna, što tu radiš? Učim. Ako ti je to učenje, ma sram te bilo, ostavljaj to. Kakav crni Facebook, odmah da si to ostavila. Okej, mama, izvini. Haha, sljedeći tip je onaj tip koji istog tog dana kada to napravi ima neku žurku, pa se iskrade na žurku. Au, udarila sam se. Jenna, razbila si mi vaznu. Odmah u svoju sobu, kazni si. Uči matematiku bez izlazaka, bez telefona, kompjutera i tableta. Okej? Okej, mama. Ali večeras mi je žurka od moje prijateljice Milice. Onak, boli me briga što ti je žurka. Odmah u svoju sobu, u kaznici, znači 7 dana. Ali mama nikada neću izdržati toliko. Odmah u svoju sobu! Okej, mama, nemoj se derati odmah. U sobi. O Bože, u 8 sati je žurka, a sada je 7 sati, imam još samo sat vremena. Šta da učinim? Ej, idem ja sada lijepo da se našminkam i obučem. Okej, spremna sam, divna sam. Idem sada, sreća da živimo u kući. Idem sada da se iskradem kroz prozor. Uspjela sam. Kada mama uđe u sobu, pa gde je ona žena, Bože? Pa nije se valjda iskrala, kako je smela. I sljedeći tip koji uvijek neke razloge. Okej, ne mogu ni to da vam objasnim, gledajte pa ćete vidjeti. Gledajte pažljivo. Au! Udarila sam se. Jenna, pa polomila si mi vaznu. Izvini, mama. Jenna, odmah u svoju sobu. Odmah. Ništa da nisi pipala sem matematike. Ali, mama, ja moram uraditi projekat iz moje okoline. Kako njega da uradim? Njega možeš uraditi. Ali bez izlazaka nigdje nećeš otići iz kuće. A škola, mama? Kako ću u školu ići? Pa normalno da ćeš u školu ići. A moji treninzi, mama? Treninzi? Kakvi treninzi? Pa manekenstvo. Vidjet ću. Okej, idem sada u sobu da radim plakat iz moje okoline. Da radim projekat iz moje okoline. I da, ljudi, to je to od ovog videa, tipove
tipovi dece kada su u kazni. Nadam se da vam se ovaj video svidao. Ako jeste, ostavite jedan ogroman like, subscribe-ajte se na moj kanal i to je to od ovog videa. I veliki pozdrav od vaše Jenny. I dakle, ja se u videima zovem Jenny, dakle, pravo moje ime je Leona, a ovu ćemo zvati Jenny. I veliki pozdrav od Jenny. Vidimo se!